Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Sangut Nongïalehkai bikin thop yuri kangku di sangma kerukini arti dekhar ka Andrisha Kleng berudan bok syabong gelasha jet haka Meghalaya Athletics Association ban Mihkhmat ika jelana ke benta banyashim benta haka 39 National Junior Athletics Championship arajar Posau keban selong habu Baneshwar Odisha naduk kanyo trek haduk ka kadoi trek unopra arajar Posau. Uri kangku di sangma uba Mihkhmat nak kedan under 14 boys unyashim benta haka kids javelin Triathlon B, kerukini arti dekhar hak kedan under 16 girls kena shimbenta hak jingmare endurance 4 meter. Ka Andrisha Kleng hak kedan under 20 women kena shimbenta ka high jump berudan bok syabong hak under 20 men kena shimbenta ka jingakop mare saus 4 meter. Kini kisah Ngut dalam kemat duku cuba pleasantly sena ubade athletic coach jaga transport and youth affairs ke Sarkar Jilla.